Mu gihugu cya Nigeria ibikorwa by'ubutabazi birakomeje ku nyubako y'amagorofa yaguye. Itangazamakuru muri icyo gihugu rivuga ko iyo nyubako yarimo n'ishuri. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa uri mu ruzinduko ku mugabane wa Afurika yasuye icyicaro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri Ethiopia, aho yakiriwe n'umuyobozi w'uwo muryango Musa Faki. Muri Ethiopia abantu babuze ababo bakomeje kujya ahaguye indege ya sosiyete Ethiopian Airlines yahitanye abantu 157 ku cyumweru. Muri Algeria amagana y'abanyeshuri n'abarimu babo biriwe mu myigaragambyo mu murwa mukuru Alger isaba Perezida Abdelaziz Bouteflika kutongera kwiyamamariza kuyobora icyo gihugu. Naho muri Afurika y'Epfo aborozi b'inyoni izwi nka Autriche mu rurimi rw'igifaransa bakomeje guhura n'ibibazo byo kugaburira izo nyoni bitewe n'ibihe by'iki barimo.